COVID-19 nat na wangin mipuyan ral khela mai tuamna mask le kutkorte an han ve du wangin khovel hun sang sanga damlo en kol tu te poin anin dailo pha personal protective equipment PPE po khovelin ain dailowa chutiang kara mizoramin henat na adolain mizo mechia te hanron pen suakta ani ka impact chan chu khovelina har satna he vai coronavirus awanga har satna kan to a hianin mitam takin chanem ngai takin ke an pe na an thei to pin ke an pe na chuta chuanin kati thei ve chhun ni akasiat he zoram ta na kati ve thei chhun ni akasiat ani awangin le mi te ta na mal som na kani ve thei na tura I ke pen hi ka duat ken pek ve chan chu ke po ramle nam ta na kati ve thei tok te ni wangin thei to pin ka thiam thil te nge man tang kai na ta na lo ni wang tin le zoram mi pui te ta na kati ve thei to ka ni wangin karon ti ve ani ka impact chan chu he zoram tan kan ti thei tok kan thiam thil te zoram hina kan man tang kai ve theina na kan ti ania chuwa chuanin thei to pa tianga kan lo thri ve hi ramle nam tan ani wangin tia chwa karo in pe ni lome COVID-19 India rama mai baka kan khovel hun sang sanga kan buai pui khop maya chumi achuan kan rama ya bikin mizorama chuan volunteer kanan tia in pe thei mi enga muzat anomani ma soyang khan chungzinga chuan ti hian kanan tel chove ni a karilru a chuan ramtan ka thiam na te ka thei na te atlem em ani chumi a chuan heng thiam na tlem te ka lo nei ve te hi kan ramina alo changkai pui ve thei tak mialin tin ti hian thian te nung zuin kan ti ve lo ani fight COVID-19 save Mizoram ke impact chan chu midang te tana mal som na hun chata kan nia kan ram tan ga te ve thei to kan ni wangin ke impe ve top ke mani hi electric bank team kan india main group a kan ta volunteer main group a ta chanin mi chi sang kan oma zani chang Mizoram mun sang puan chui tu te designer te le puan chui tu chuan kan doctor chen khathau nen group a kan oma chuan khang kan enge amamo tu tam takan omta khamite man tur khanin anron sem kwala chuanin kenin kan lo thuya heta keimani electric bank team ho hi kan in chen sang le apani in kan kata chuanin thui turin in lama a thenin an hona chuan kan how tu ten heta main group a volunteer main group a mi ten anron la ti khan amamo tu te nena khan an sem chuak le chin sang ni som ni march ni som ni panga zana College of Nursing Ripansa and Vice Principal Pisil Ramdinin thom hin dailo thule thui thayom se du thu WhatsApp postu WhatsApp group pakhat pon than chung kwa an soi howa hi COVID-19 do na tok tu te in thuam na tur thui tura an pen chu na na tur tu ani chumi zan la chuan group therapy anga COVID-19 do na tok tu te in thuam na tur thui turin anin peta sup maya Nasik Maharashtra Dr. Ruby ngente bank account na poisa tho theye antia hun sang atangin poisa an thoa ti chuan ana an tran theita Zoram Medical College le Sinot Hospital Durtlang Dr. te an rona an kai hoina hnoya COVID-19 do na thok tu te hak tur thom hno an thui tran ta ani PP voluntary group hi puan than chung kwa ti group Ruby Nashikami group kanom khomna achanga PD dini assistant professor Ripans to me post forward kan hu changin nisom ni panga zandar college am bevel bora khanin kan din chana chuanin atira chuanin tuma mesha sapo kanom chalawa khami group a designers le pantry tham mi chanem ngai ti khan kan din ve to pa chuan member tu po kan nei lawa mi panga vel cha khatira chuan kan oma chuanin
i kang group link kha kan share ta to pa darkar ni vel lek nuwa khanin group link close ngai khop khanin member khan rum pung chaka i kanin enkol zo lawang ti te kan lau ve nga runga da paisa po nei chuan lo khan chuanin i ma se entin tin moni dikhanin miron edro utia lo shet man khan lo om tak ze la bang khanin chumi zan chuanin group member ha kan full ta ngala kan creator hena changin message kadonga chumi chanchani in volunteer ve hi cha katia pathianina talente min pe manga hetanga enge in pek ve kha acha katia ka support zonga ni wangkhan he gupa han kron tel ve ni he group hi ding ti ka shat khanin i Buatsaihtute designing lampang hi kala in nilaw ma se changkai na kanei ve ta kin ti in kalut ve a hei ti hian thiang tokin ka theina anglai la ya kalo tel ve hei hi ke chu ka impact chan chu I kan doctor le nurse ho te thuam I WhatsApp bela an status bela kalo hu khani I ka khoi le tu ka I ka ti thei te ka nei ve ta kin tin an group siam te mi ron shi la chuan ka ba join ve a ka tel ve tok mai am kan medical staff te kan task force te le kan police ten in thwam tur manro cha an nei anin dai tok lo ti kan sha khanin I pathianin talent min pek te amata na kan man chwa ve theina hunrem cha ti in I paisa po nei lo lo ti chang group chu kan siam ve ta mi in pe te an lo tam me mak pantry tham te mizawa kan tama chuanin tikhanin group chu akal ta a chuan atu ka phe chanin I district in deu thwa khang group kha allowing thengal ta an lo she dara tikhanin group link ten lawin share zela tik chuan tuna hanin kan sha theidanin group hi som chuang om to azat po hi kan sha chang thei big lawa member hi santhung ve chu volunteers member hi kan ni to in kan sha chu atlem thei amber lamani kan ringa kan group member hi tlam puin me cha kan nia ma se mi papo hi anom ve nwala I achen khachu a three tham te ania tin three thelo po I kan thil kat sa te le kan three sa te min la khom sak tura ronin pe te an motor ron tho tu te tikha mi pa hi atembera I som ni ve chu kan group a hanom de bukani namdoina thokte police le local task force te hak tur PPE te kut korte mai tuam na tur te an thuya apuan po arem chanda nanga an ngai tuani in an poisa thok khom ma an lei man lawa an thui ani bok an thelret puan duang chi hi du khop lei tur om lo thina abikin aizol khopon danga anin dai lo thina hun sang sang ami te anin ngai tu puin anin pezon thin ani a thui ba ka na dangpo atama ai pe te zinga pon thui thiam azai thiam lote anoma wangin azai pol anoma ngai phot poisa tho pol le han rozong pol anoma ngaya a thui zo sem dar pol anoma ngai bok atira zeti fashion house azai turin mi panga an kala pon chu theilo ane wangin zan po an ri angai an zai sa chu a thui turai pe te hne na an sem le kha niya tuna chuan mi panga te zai sa chu atok zo to lo